Meni ne smijete nikada vjerujete. Šalim se, vrh, iskreno, David protiv Golijata. Dobar meč. On je teži od mene 100 kila. Znači on bukvalno može uzeti i obrisa guzicu sad. A bez zajebavanja, jel ti ne plašiš Buraz da dođe do toga da on tebe ščepa i da te smrska? Meni je to presmiješno, ja sam se tukao s teškašima koji su profesionalci. Jednostavno ta snaga nije uopšte merodavna. Da. Ja vidim ovako šta bi vaš u Vaski meč. uradio? Vaski bi ga svukao na pod, oborio bi ga E, to je pravo. To. Nemoj mi edit bre, alo, daj mi tuču. Ovo je protiv... Izvini, kako se ova borba završi? Ovo mu oči Ovaj već je pobedio, Stvarno? Čekaj. Oči mu iskoči. Čuo, to Erik radi. Erik. Da, pa je bukvalno Erika bacio. Bukvalno Erika je bacio. Erik, come see this, wait. Oberim. This is the future, me against my next opponents. Oberim. Da li ima Buraz? Da li će smetiti? Ljudi! Evo mene! Evo ga! Ako niste gledali Game of Thrones, nemojte gledati sad, ovo je spoiler, da? Do we have like a video of you doing well? Ima. Eric Olsen. YouTube. On YouTube. Eric Olsen. Like this? O-L-S-E-N. Olsen kao... O-L-S-E-N. Okay. Evo, the first one. Orsu Evo, Korsu. the first one, prvo. Ok, čekaj. Jebem li ti majk? Ovo tebe. This is my technique. Gledajte sad Erikovo remek dijelo. A da li bi redovnom gostu ustupio mesto na BFC kao komentatoru ako se ti budeš borio? Ko je redovan gost? To je naš brat. Može. I mnogo je smešan i ja. Može, ali nećeš dobiti para ako ja, ne nadaj se, alo. A čekaj. Evo ga Erik. Vrati. Pušti odatle neće. Evo ga Erik, ljudi. Evo ga Erik, brat. Evo ga Erik kako se bije. Na betonu se biju. Čekaj, Ako se bije na sledećem BFC, isto pitanje za vlasnika organizacije. Mrš bro. So what kind of fight is this? This is no rules. No time limits, no rules. Znači ljudi, nema vremena, nema pravila na betonu. Ali stani sekund, ali svi borci imaju ono čast, honor. Pa se ne šutiraju muda. Da, nećemo se grisiti. Erik radi sve protiv pravila. On je sad u dobroj poziciji. On ti kopa Go back a little bit, you see the takedown. Okay, When he throws a punch. Baš me zanima. Si gledao? Znači ovo je bez pravila. Can I get you a chair, bro, please? You're standing there like you're... Thank you. Mene zanima, iskreno nisam gledao. Baš prljavo toliko. Znaš kako on, brate? Please sit here, Erik, please. Njemu nije cilj da te pobjedi, nego te povredi. Povredi, baš ono. Odmah mu, šio mu u mount, mogu ga je završiti. On mu Čekaj, kopao. beži malo, bre. Aj, možeš. Ne mogu ja da uđem, brate. Ele, da vidimo Erikov fight. Znači ovo je bez ikakvih pravila, bez vremena. Na betonu. Ajde mi malo, brate. Bez rukavica, bez ičega, bez bandaža, bez ičega. Why do you don't have bandages? This guy has bandages. Because he's soft. He's soft, he's a pussy. Okay. I don't need to wrap my hands. On će se bije na nekom BFC-u obavezno. He's fresh. Oh! He made you mad here. Okay, I got you. He can't wrestle. I can. When he bites me, I rip his teeth out. Ovaj ga je prvo ugrizu, sad ćeš da vidiš, i otkinuo mu je malo vrh onoga, kaži prst. Bite my finger almost off. Ušivo je, vidiš? So there's pictures of it on my phone. So when he bites my finger, if anybody's listening and you want advice on how to fuck with somebody if they bite you, force it into their mouth, it'll break their teeth, and then rip it back out quick. So when he bit me, jam it in, rip it out, and his teeth come out. Vidi se kad zub izleti. It's a trick from Long Island, New York, Nassau County. Dobar trik. Okej. Respekt, ljudi ako vas neko ugrize, samo mu nabite ugriz usta, brate. Kontra. It'll get more of it in a minute. And I spit my mouthpiece out and I start biting his face to make him panic. Viš on odmah ide na oči. Erik, you're fucking insane. It gets bad. It gets much worse for him. But so bro. this kid was talking shit for like 2 years. So he's undefeated. He's young. He's like 23. I'm old. He's talking shit. And I'm like, I'm getting sick of this little motherfucker. Let me fight this kid. And they're like, all right, he's undefeated. I said, that's nice. I got a good record against undefeated guys where I tend to put it on them. So we had our little drama and he got the fucking worst of it. Holy shit, bro. You're about to shit. You
when he yelled, this is him yelling here, not me. Oh shit. I spit my mouth, please out. Ispljunuo je ovo... Živo se dare. Da. Listen. Oh, you're biting his... Oh, grize ga, brat. Gledaj, grize ga. Vidi. Gledaj sad prst. Ah! He beat you. Yeah, he's biting, but I bit Ugrize ga, ovo! See, Borba za život, that's not me brate. yelling. Borba za život. Now watch his Viš tooth. ne može da izvuče prst. Koliko ga... What the fuck, Erik? I koliko ga on jako ugriza kad on ne može da izvuče Two prst. things. That blood is me biting his face. I didn't yell. He screamed. And now he's biting my finger. Grizu se. Now watch when I Čovjek mu je rip my grizo, hand out. alo, čovjek mu je grizo facu, brat. Watch when I rip my hand out. Čovjek mu je grizo facu, vidi. Ovdje ga je ugrizo facu, gledaj. To move his head. Yeah. Now watch his tooth come out. See it fly out? Evo ga zub! Vidi ga zub ovdje dole, vidite ga zub! What the fuck, Erik? Now I just strangle him. I like to strangle, get my head. Ode zub, jebote! I on ga daviš rukama, viš? To se zove rape choke u MMA. I love that. Vidi mi prst u oči, ja. Da, gledaj. That's my boy! Listen. Dolazi Čale na roditeljski, ovo je Čale. He said, my dad is coming to the, teacher conference. My dad, Ima problem u školi. Au, buraz. Jebi ga, brat. Ljudi, da napravimo ovo kod nas. Screams make it the best. Ugri zaju, fuck him up, bro. Ovo može biti nelegalno, da znaš. There's another one. Ovi rade ovo... Znači, ne Underground. znaš underground totalno, ne znaš ni kad se boriš, ni gdje se boriš. Dođu, pokupete i to ti je to, pobjeda meča, misli sad. Neko će reći ono, ali, brati, koga boli kurac, pobjedio lik. Pobedio je. There's another one too, KNF verse. Wait. Look, okay, so this is Yeah, what... it's my role model. Ovo smo ja inače, bre. I've been doing this since I'm little. Njegov pojenta nije da pobedi, nego će to... I love this. This is my favorite part in the show. Da, when he poked his fingers. Who gave you the order? Who gave you this? Who gave you the order? Say her name! You read it! Say her name. Say it! Nah! What the fuck?